Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pancimpu sawang dendang cimpagutala. Pasu itu balik dusana video-video terancang dari kami. Tentunya kami akan mengirimkan lagu-lagu pesanan dari penggemar sawang dendang cimpagutala. Kali kini kami kirimkan Rotok Padang Mage untuk Pak Aziz Nambarado di Malaysia. Selamat menikmati Pak Aziz. Pak Rindu Alam Indah Dewi. Nah, itu nama beliau di Facebook. Selamat menikmati Pak. Setelah Pak menikmati lagu kok, silakan Pak share, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Dua Pak Aziz tanang-tanang, dua Pak Aziz tanang-tanang di Malaysia. Pak nambe manangi di Malaysia, nambe manangi lata kabe Pak Aziz dirantau, lata kabe Pak Aziz dirantau. Oi de ulama cari piti, oi de ulama cari piti. Ramilau urang nandilintau, ramilau urang nandilintau. Rami de anak mudo-mudo, rami de anak mudo-mudo. Oi lalaru hidup di rantau, oi lalaru hidup di rantau. Namun kampung Pak Aziz takkan aduh, namun kampung takkan aduh. Oi de ulama nang kok pantau, oi nang de ulama nang kok pantau. Tasang kini di Banda Gadang, wela tasang di Banda Gadang. Oi de ulala mau dirantau, oi nande ula Pak Aziz lah mau dirantau. Lalu polida jora sorandang, lalu polida jora sorandang. Ramiana pai kasurau, ramiana pai kasurau, kasurau pai mengaji, wena kasurau pai mengaji. Saja Pak Aziz pai marantau, saja Pak Aziz pai marantau. Kampuang nanalun tasilau lai, kampuang nanalun tasilau lai. Pai mama ciawao apuang-apuang, pai mama ciawao apuang-apuang dielo ikan nyolapeyo, dielo ikan nyolapeyo. Kanda hati
laina pulang kampung wai kanda ati laina pulang kampung pipi dicari nyobi juga pipi dicari Pak Aziz dan Nabi rimbo iyo sabana rimbo iyo sabana rimbo lapan nuade ilalang rimbo lapan nuade ilalang ibu ati sabana ibu ati sabana bola setahun Pak Aziz nak pulang lah setahun Pak Aziz nak pulang